wathi, tell my people that I love them and that they must continue to fight. Lawa ngamazwi okugcina uSolomon Mahlangu awasho kumama wakhe ngaphambi kokuba abhekane nesigwebo sentambo ejele lasePretoria Central, manje eselibizwa ngeKgosi Mampuru, mhla ziyisithupha kuMbasa ka-1979 eneminyaka engu-22 ubudala. Lokhu-ke kwakuza emva kokuboshwa kwakhe embhikishweni eGoli ngo-1977, wathweswa icala lokubulala nelobushokobezi. Likhuluma esifundweni saleli qhawe lomzabalazo, iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile linxusa amalunga leli qembu abethamele lesi sifundo ukuthi akhethe ubuholo obubeka abantu phambili njengoSolomon Mahlangu. Angithi ndiyazi nizoya ku-regional conference niye nakuma-provincial conference. Masikhetheni inkokeli ezakhokhela because they are putting people first. uMashatile ubuye wagxeka ubuholi be-DA obuphikisana nomhlahlandlela wokusebenza kwesabelomali ngoba bungahambisani nemithetho ebonakala ivuna abebala elimbisholo okukhona kuyo owokubuyiselwa komhlaba kubanikazi bawo. Can you agree that we amend the Expropriation Act? Sizavota mani ngalungisa lezi sithi no, Expropriation Act inikeza abantu bakithi umhlaba. Uyabona lo mhlaba bawutshontsha ngo-1913 siyawubuyisa. Abafuna ukusivotela ngoba abafuni lezinto. Kusenjalo, ilungu lesigungu esiphezulu eqenjini i-ANC, uMamoloko Kupai, libeke izimbali elibeni likaSolomon Mahlangu eMamelodi ePitoli.